Pave Elez. Tema tvog panela bila je od YouTube početaka do velikih klijenata, 5 odluka koje su napravile razliku. Koji bih to 5 odluka bile? Da ih ponovim, pošto sam ih sad skoro zaboravio na pozornici. Prva odluka je definitivno da objavljujemo kad je cringe, da igramo long term igricu, da se fokusiramo na kvalitetu, a ne na kvantitetu, da rad priča sam za sebe i koja je ono još bila, samo da se sjetim, s obzirom da sam još pod stresom. Treba mi šalabahter. Ne mogu se sjetiti, sad stvarno zablokiram. Koja je od tih 5 odluka bila najteža za primijeniti? Najteža za primijeniti? Možda da zapravo taj rad priča sam za sebe, jer imam osjećaj da se konstantno pokušavamo nekome dokazati, konstantno nešto pokušavamo opravdati, a zapravo vaš rad i ono što vi pokazujete na van najbolje vas opisuje. Kako si balansirao autentičnost s komercijalnim rastom kada su počeli dolaziti veliki klijenti? Kako sam ih kombinirao? Ja kroz sve idem jako opušteno i ovo od početka ne shvaćam ko neki prevelik posao, jer sam zapravo krenio raditi isključivo iz velike ljubavi i strasti i pokušavam da to tako ostane i danas, jer upravo zato je autentično. Čim se ja pokušavam malo više izbaviti iz toga i gledati to sa neke pretjerane biznis strane, to je trenutak kad se počinjem gubiti. Tako da ja se uvijek nekako pokušavam vratiti one korijene i na tu autentičnost, na tu ljubav prema tome što radim. I što bi poručio mladima koji kreću istim putem kao i ti? Možete doslovno apsolutno sve što poželite i što setate your mind to, ne postoje granice i go for it.